Kubor nakaslem jong unongsan hima. Urang ila kai kickboxing ka jela, hamisha niya suyam, unsa yo pedang ka kusnam, kyang nong ba, halor ka jingno senyang ka jong haki kami ila kai, hadian baka sarkar jela ka manager ya ka kertang ka jong Uni urang ila kai, uni opdahin ka ni ka kusnam, ka bakal pang, haka alpun rio tarik menta ubanay, ka bdiga singiraki ya ka Republic Day. Hapa pasik kami ila kai, hamiula sedang ya ka kami ila kai kickboxing, nadu baudang dan karta ka bash posnem, kata nadu usnem aljar nyaw. Hakini ki khat sausnem, Kajingyat lenti ka jong haka kami kai hamisha niya ulai menta ki babun kilimpung ila kai hapo ke jela kumju sabar ke jela berbat hap den kilimpung ila kai sabari uni orang ila kai ubna sangpung West Jantia Hills District ulak khoru ikitakma haki South li kilimpung ila kai kabalong sabari Nkong sabe ngai ngoi ublei ubla peten lenti nga polspor hadu ni klimat kumjuri mepa iba irap nga nga polspor peten lenti ai musim joki kumju re kino ikai gijonga iblong isa do siang iba yelam lenti nga do nang kena ben yelek kai ngi jilek kai mas boxing te ngai ngur ika miglasik boxing Asian kebala di kemeninga mentak nika ukian nang ba award arjar akui kasus kemen sekade mar kanihi kadika kebangala terang duduk mencua kemunduran lekai benyo abanga don kita giril model ngak ben long kumki kumi mislin safnis em isa demang sungkon nang ta isar bening ngkoi tai mam ben sok bertong imis dolin kerbi honya la I kendu bedi te katno ngos komen skade ba kesorkar ka mana kini gi sni beladap kalau pembena kalau 2 menit ba rekomen yang keting jong aku kiam no ba award ajar aku yang mendaga sports ke angu skade nomor ba kini iborok di ki base ki rekomen ka ba commission committee kalji bagi jimpit sani bha ya ka ki achievement jonga ki bangala simenta nadu ka district level, state level, national level, international level kumju but ya ka university level nga apply kan ka kian ba award ajar pra ajar khandai ajar apo but da ajar we kalong sausin kan telaisin kadiga recommendation keba pa naga Miglasik boxing asian ka sisin badi kadiga ba recommend naga Northeastern Hill University Sport Department ngai ngoi mei pa nong kibiyang sem marba kidai makihi bekersan rabba gini jingle ka jonga bangelet shabar mo hoi kijinglut ka babun te ngila persang iban wat sponsorship na keling-keling kumjur ngi la ban ngila thok appeal chaga government sports and youth affair ta skilling ki well wishers ki tadi stakeholders kini ki MLA MDCs te kemudian kong ka kambun ka jing yarap te ka kawan hi ni yang nasam ni mei pa bat ne ki bahiyang nasam te klem nga gampau gi sungu ba boros kata de jing lek nga international tournament hoi ke jing lut ke bobon te ai mo ki ngasim gani ka kabu belat ki jing rap jung ki bahiyang basam na ta sinong ka tha nang ta niki NGOs niki well wishers ki naga school niki college ki bayarap nga berpetinti mar ki don kemensiam ke ban dan support nga ki ka jing trang junga nata ki support ro ki support te kata hinga kermen ba kin support ki weru omde tanginga ba di ki weru ki badan kam nismat te kata hi to blame nang kurku nang te sei bat the kerhai ke jim jongki ba kin nang royal par ka kamai ka ji jongki pagila ban nang yarap susu ke ba ki don kam hagnu no ki bring badan kam ke jing yarap jongki ngasim ke jingle kai nang kong ngasim kum ko self defense nang ta hadin nga interest kalong ka batay ka met kum to ka physical activity kabalong ru ka demang mengele ka divert dengan kita social evil na social attention ki bakam tam how ka drugs kiat na kini gitu betul ki jing blin pasniu te ha ki bale ka dang don kata susu ke interest te dibun gitar men
Yo benci mentah kapan develop syu kita interest kita passion jengah dengan sport sebenarnya ko bentip company syu adu bun poi hini ki level beper ke national level be international level. Ngala si mentah kickboxing nadu arjar new ngala sedang menilai kai aku por pengadon don sports nem tementang ngala ilai kai kumba kat snaw nem running tengah kermen hi bangan yo kamet ke bugi kia kat kejing sumar kia kejing tin di prai kenrat pengan ngala balik kai syu ha ngala ilai kai di district level state level national level lagi per ki por India keling bangla bat adu Reusian 6-time national champion but ngala yo benci benta ki international level nadu ada khatsau kata ka world junior kickboxing championship ke bolong hapo Rimini Italy warja snem arja khatsau hangtu ngapoi tangga quarter final but how arjar khatsan ngayo benci benta ke world senior kickboxing championship ke bolong hapo Dublin Ireland yang tu ngapoi round 16 nang ta ke World Senior Kickboxing Championship ke belong hapo Budapest Hungary hang tu ngapoi gi quarter final te ka how arjar ka khandai ngai simenta ka fourth international Turkish Open tournament ke belong hapo Turkey Antalya how arjar ka khandai ho banai April hang tu kin ngala kadegasin benkong bangayo ban stan haka international podium yo ka bronze medal Hoi kanu ngadap di men after kumba karar sneme ngala ya nanti kickboxing dengan sedang menyo international medal. Tenang tahu arjar kat kendai biang ho benai June kedon kenikai Nepal Open International Kickboxing Tournament ke belong ho Kathmandu Nepal yang tu ngayo gold medal haka minus 57 kg point fighting tenang ta ngai simenta biang haka 10 Wako World Cup Diamond Kickboxing Tournament ke belong apo Russia anapa hobnai September hangtung ayo ya ka gold medal haka point fighting minus 57 kg haka senior men but ya kick light minus 57 kg senior men ayo ka silver medal te haswa ni ka lockdown COVID-19 ngayo simenta ko last international tournament ke belong apo Delhi kita ka first wako Indian Open International Kickboxing Tournament tu ngayo goal haka minus 57 kg point fighting senior men nang ta haka point fighting minus 63 kg senior men hang tu ngayo goal ka balong upper ka actual weight jonga tene ngayo biang sa ka open weight category grand champion boyor ka cash prize 200 euro kato gede ka open weight ka diri ngayo biang ka goal hot ka dei jinsya ka ba ngayo ka injury ka bangikon na ka final war ka taro ngam krandien dari hado bangan na job namar ka open weight ka diri ngai kenduk final wadang India hi kediki na po Maharashtra deu gold medal jongka 100 kg plus te ke bos kunat klong ka hoi wat nga yo ke jingjok knaru entre kadon ni kata injury sa ka ba nang chiko recover 4 slam it takes me kumba kani ka lockdown kadi ka kawai ka jingka kui nga bang yo ban recover kata injuries te wat apring kataru nga yo simenta last kadi hadin jong to wat injuries su ngai le kai biang haka All India Inter University Kickboxing Tournament ka Pak neka North East Hill University hang tu ngamda nomor kadon injuries ngam laban perform ha tengah yo tengah bronze ngapoi hadu ka semi final ka nungkong na penpau ya ka jing aingu ya uble uba aingi kum gani kalan ba ka benungkong naka jingade haga kam yele ka jong u hamishania ude khna uba Ubatris tom bahadu kata-kata kat kum ka rukom ile kai namar bagi kena ile kai jonga kibon bah nadu bagi por kidang red hanri ume hamishania udong bapher bahadu kata-kata kajing wan to start jong usa kamile kai ro uwan biang por bat ka por step jan miat ro nadu ka por budang sedang ile kai du ka por budang khana
Pat hadu mentaro kumagini po buwan suti sa sinong tu usai wan be kata cakai le kai. Di hadu menta ngai baune kuna hadu mentaro unang tre sistem. De ngampat ju kendu iki kena ke balong kumah mesyania. Nakaliang kajongi kum kimi pahi ni penpau kancing sokmen kabakrau sekadai nakaliang jong kancing yok jong oya kedega kusnam nya kakiam nang awat ot I ulakwi lenti ha kibabun teli kisnam ki ulalai nok entre ha kading snam kaba yimpoi perkhan entre nilai yok pati kedega kubon nang kasarkan jala ni penpau kancing sokmen yung kayin kasam yak eki baro kiba ulakwi lenti kiba ulakwat ulatram haki babun teli kisnam de nakui pat ka liang ha kajulong ni kajong khun jongi wa misalnya ulang wei khun ban long khun ban kong jongi ku ni pa de daru darit ula don ka justenat balik kai ke sport nadu balik school po ka Clearwater High School hantai de suki pasuki kendiat pa kendiat nawe usnam udang kiu haki liang barok jong ka jumut perkat perdan kam ta ma kam to sport te ulai on si benta ki state level ki national level pat ke international rum jo te nagali ang jong kimi pa ni kerja leo ma pat musim marka ni sutu hi ba ngasu tu ro kum pa ba ka kam sport ni kalong gawe ka kam ka ba ka badan kam ha kalong berewan bereu kebayarap pat ai ka jipat ka jikia ka jumut perkat pat badan ru katakan jing long keberhenti ke disiplin hak liang baro dan kata kada wi kersan yo mat musim nam ta kene ke jing yale kai jomo nam ta kene ka kam ka ba uhi kuat utram na du dang ret bat hadu kene ke ti bentaro de nak ta ke ka jing yale kai jomo ki babon ki bangim la ban kan mau ki babon bau lami sabari pada pok kari ru kunjo di kini egi baro don ki unjok pat don bau ramro dari ni song kemen pat ba ki don kato tadi anetli ki bau le seki international ki bau yo medal ki ba per jongo pat kane hi kapan song kemen ki ngasam pat kam tamro ni ai ka borom show blay bau blay ulong nong bu nong thau le ji ibu ki briu u ai hani kalau yin golong sam nangi ki pa rangkat ba para ki jongo hakabangi ni long kumling melong walang ni mapedang gejik ba bon cho gejik jongi ni hapanya kesat kan patai anak kaduk kerduk kapang stomro yang ki baru ki ba ni mat ada ki jongi wa ni mla klam pen pau ya gejik snow krau ya oblay udah kan yang baru Te kani gawe kabanga kawa ya kaban kentu yigir yaki rang ile kai dan ki thei ki be ile kai hapo kani kari khasi ba jantia jongi baki dei ban buat ya kanuksa ka jong ne khna haba ngayu I ya ka jong tri tom jong u buwan ra nam ya ka district hadu ka state bar hadu kari ka jongi bar nga kentu ya baro ki be ile kai kanu ka jat ka jing ile kai bakin snow baha bantri teng lada kalong marwe lada kalong haganu ko hakrukom bagi le kai ai group ru te kin snow baha bantri stom kajing le kai hi kinung kong kade bandan nalade nung kong bad bun sien hagapor bangile kai ting ting kalong bomdan perlok bawan sagajing le kai ting ting ka pelong tulat yangi hanrei kane nginom de ban long kumta hanrei de ban one bit juga kai le kai long marwe ru hakawe kasngi bagani ka jingile kai ka jing practice ka jonga le ka jong kinu ki khana kan wanra pat yaki yo tau so upathiam nakaliang jongi kum kikimi pa bat khamtam nanga ku baru kumba u hameshania along way na ki player ki national international de kajing kentu kajongi ru ya ki way ki para khna
bakin imsngi bakin doya bakin minat top ya kanu bakam ka baki tumu kenang baki tak galong bakin urlong kam tam ha ka kam spot ka maki ki don ka ba hamisha nia udon sibun ki kena ki ba ya don hasnda ka ju tena kata kadau ya ki kena ru ki kentu ki ba jual kai batu bakin long ki kena ki ba don ka akor ko dom keburom bagi badon ru kata ka thong ka baki tmu ha ka jing im ka joki kenang baka lawe ka joki kalong ka lawe ka pernai te nakaliang jongi kum ikmi paru ngi kentu ya kimi pa jong ki kena ki ba sementah ki kam spot bakin ai mun sini ki khon ka joki bakan mar bakalong ka we ka lat ka ban yo kam yo jam bat kalong ka we ka lat ka ba pernai ya ka long beriu ka man beriu ka joki mar kata ngi kentu ya ki khon samla ki ba yeshim benta ha ka kam spot bat ya ki kimi paru bakin ai man sim ki om bakin pen i ka jing do jing karmen la ne ka jing kot lat ha ka jing im ka joki Ngasim gini kebu ya ke masjid sebar kinoi lek ka sports. Om tang ke senong jongah ni po Syampung, om tang po ke district, om tang ke po state sebat beruk ke India bat ke bertai ngasim gini ke kebu belong. Bad pidon kenu jing lek ka de pilek kenu jing lek ka. Kamat day ke jing lek ka individual game, kan day ke team game. Dan kamat day ki contact sport kenu jing lek ka. Sim ka bekalong kata kan kong ke ba pen yirap ipi ban shape ipi ban yirap ipi ka physical activity ba pen light ni sibun ke jing snil ka ba ar de pindong ke discipline nama ke jing lek ka way kenu jing lek ka ban kong ke de discipline komno ba pen im ke jing im ka ba iti briu ka beti brei te katahi ba ke digile kenu ke jing lek ka ngai wer ki ba kim de ban sange tang sport simba ka de galat ba ban yarap ipi ban te jing im jong pi kumjuru ba pin don kata ka mensim ba pin nang ile kai ba pin don kata ka thong jing im jong pi nukong ai pi de ban don kata ka jing tri stom pi don de ban don kata ka aim in life ka goal kenang ba pila ban succeed in life de don ki briu ba ya sha jing im de pila kenu jing le kai te katahi pin develop interest pi de bendon kita ki role model ki im ngai ba ko abele kai football pi don ki role model ko ban boot kan kusa de ko ale basketball pi don pi de ko abele boxing karate martial arts ki boxing de nu jing le kai henry tolong ki bayai minat ba ki beda ki do yap do im durut haka jing le kai nang ba om tam ban kan tiu yo pi marwe hende ban kan tiu marwe hin kong pi ban bol ikata reputation pating la pating kumjuru ba pin wanra ke burom ya ka yang ke sem ya ke sinong kata ke district ke jaj bandriu ke state bat ke ri bro ko wei tanga sim gini ke buba ki kun samna ki pra samna ki belong ki para gi men jonga bakin sim kia gnu kam gile lagi don gnu sap tu sim bat le janai ka bakin kejing ile doyap hi kajing minat hi top bat kajing constraint umde ban sangai tang sport mar kide ban ya sha gnu